tene diinen kirabacho uno yitanno huuroti diinen kirabacho uno yitanno huuro lamalatenne mitte higge diineerenna dagoomunnire rosiisanno wo'naalshu huuroti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيرد مجيشانك الله كير شوشان قسنا التسي كتنانا كتنين مجيشانك كني لمالات النميتهج منظمة سنابل على خيريان كتابنا كنابه دينين كربايشو انو يتانو هورو رشيقانو بوهار شو كتاوان ay raddu maccishaanon techo saykki boohaarshu qixxaawonken haadhe qoomori lamalate odoo sa'ula marahananfe gundoomokkiti elto woy ni'ima yitanno hasaawi nabbamboomohuninna addi ki'ne muushi assitanni rosiisanno qixxaawo ki'ne widira higge shiqqanno ay raddu maccishaanon tenne qixxaawo qixxeesse naqqineesse haare shiqeemmo'nehu ani muhabbi huseeni hunna loosi yamiili jaafar tunsiisi huledo ikkatenneeti teknikete ogimmara Hussein Ahmedi honna hattono fincote xaawi loosaasine ledo halamatenniiti qixxaawonke goofi marti geeshsha ledonke ikkitinanni gede ayirrinyunni koyinseemmo'ne odote karakara umma Allah agurranna halalunni magansi'nanni huwolu magani nook gede wo'munkumanni iso callicho magansiranno gede xawinsoonni manchi beetti aana afate woy egennate gidde ikkinohu shoolu coyeno gede buunxoonni odoo tittirotenni isliminnu yaa manchu mosi magano hirate yaa ikkitanna wole tiro kayinni keereho yaate tenne lamenta tiro xaadisate islaamu yaa umonke magano hirate woy borojjisiisate afamanno keere ikkino gede quraanu tajenni buunxoonni muslima yaa kayinni konne isliminna loosu aana leellishanno manchi su'ma ikkanna togoyaano mittichonna callicho ikkino magano we Allah suwinse quraanu hajajannore hajajama hattono hoolannorinni xooqa hattono goofi marchu nabiyyichanna soqqamaanche we Muhammad sallallahu alayhi wasallam widoonni sa'ino hajajo we sokka mitton karenni lendikkinna xeinsikki loosu aana hosiisa ikkitino gede quraanu xawisannonke Allah agurranna halalunni magansi'nanni huwolu magani nookkita buunxoonni isliminnu mitto magano we Allah callicho qulqulleessine magansi'nanni amma'nooti kuni magani we Allah itatenni agatenni goxatenni daafuratenni nagalte afiratenni xalalino mootichaati hattono imanna ulla arrishonna agana saadanna muro wo'manka kalaqama mittu lawishshinokkiha umisi afisiisinohonna callichisi illaallisanno mooticha ikkino gede quraanu lede xawisannonke hattono magansira wa ibaadu isi callichunniha ikkino gedenna magansira way ibaadu yaa lowo geeshsha diime coye ikkanna maganu way Allah baxannorenna hasirannore coyirateno ikko loosate maanxoonireno ikko xawunnire baalanka gamba asse amadanno coyeti hattono konne mittichonna callicho ikkino mooticha magansira fajjote hajajamate woy qoossote xagichooti yite jajjabba diinete egennaammi murteessitino Allah no quraanisi giddo halaalintanni wo'mante dagara sonkoomo soqqamaano magano magansidhanno gedenna taawootanni wiixooqqanno gede yee
سورة هل سجينا ليت آنا قوسنوتا قرآن تنطلوني بوتا دانتينوني ومن تنبيات بديش ورسيش آنا متتنوكي جده أمنا أني مسلمة هيانو منشي آنا جد إكتنو جده بونتوني البيدي نبيات النسوق كمانو dagan sanninna dargin sanni babbaxxituha ikkirono mannin saranna dagan sara sayessino rosichi mittuddaniha ikkanna hakkuno magano ibaadunni mittoonsate way toohiida yaa magano way allaha gobbaanni noohura mittonko nabiyyaatete no ikko malaikate qulqullootahono ikko taawottate addi kalaqammara dugunuunano ikko magansira xooqqanno gede rosiisa ikkitino gede quraanu xiinxalloonni buunxoonni odootini sa'anni noo'nehu diinenkera bayicho uuno yitanno huuronniiti manchi beeti aana shoolu afate gidde ikkino coyno gede jajjabba diinete egennaammi assitino xiinxallonni buuxa dandiinoonni hattino manchi beeti aana afate gidde ikkino coy giddo umiti afa way egenna yaa kaaliiqi way allaha mooticha ikkino gedenna magansi'nannihu hexxinannihu yorrannihu hattono imanna uulla kalaqinuhu shaannohunna kayisannohu aannohunna ho'lannohu iso ikkino gede afa ikkitanna tenne ledo amadisiisantinoti iso way allaha mootoonsi'nanninna magansi'nanni gede caabbishannohanna akeekannoha nabiyyicha rasul sallallahu alayhi wasallam afanna hattono isliminnu amma'nore quraanu tajenni buuxa manchi beetti afate woy egennate hasiissannosi shoolu coy giddo mitte ikkitino gede jajjabba diinete egennaammi assitino xiinxallonni buuxa dandiinonni laayinkitino tenne aleenni yinoonnita woy maganu mooticha ikkino gedenna hattono nabi sallallahu alayhi wasallam soqqamaancho ikkino gede anfe calla sammi yaa ikkitukkinni quraanu yaanno garinninna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam loosiinsoonni garinni loosa afate woy egennate layinki kifile amaddanno gede jajjabba diinete xiinxallaano ledde xawissino sayikkitino tenne aleenni yinoonnita meessa anfe calla gillete uduunnichi gede meessira calla horonsira ikkitukkinni wole tenne amma'nonni gobbaanni nooha tenne amma'nonna konne meessa loonsanni loosi widira qole woshsha afate woy egennate sayikki kifile amaddanno yite jajjabba diinete xiinxallaano qur'aanu tajenni ittisse buuxissino hattono afa way egenna shoolki kifile giddo gaamantinoti manchi beetti aleenni kulloonnire afe loosannonna loosiisanno yannara dagganno qarrubbaranna musiibbara cinca manchi beetti afa way egenna hasiissannosi shoolu coy giddo mitte ikkitino gede buunxoonni odoo tenne haare shiqoomo'nehu ani muhabbi huseeni hona keerunni keeshshe ay rabbi macciishshaanonke tini lamalatenni mitte higge munazzamatu sanaabil alkhayriyanni qixxaabbenna qinaabbe diinenkera bayicho uuno yitanno huurora shiqqaa'ne boohaarshu qixxaawonkeeti
macciishshaanonke techo sayikki boohaarshu qixxaawonkenni qixxeessinoommo qixxaawora hinge sa'namura albaanni mitto egensiishshinonke egensiishshu widira fanu loosu bayichi egensiishsha konni woroonni shiqino fanu loosu bayichira hasi'noonni keenote deerra shiqisha dandiitanno loosu hasiraano heewisiinse hegere geeshshi qeechinni qorichisha hasi'nanni loosu qeechi su'ma ullate aani heeshshonni roorsine jeefote heeshshora dodama rosu deerra rosinohano ikko rosinokkiha dibandanni batinyu gara baatooshshu gara illu wala'inohunni maccuwa macciishshitinohunninna wodanna heddannohunni aliidiha ikkino jenneti woy gannatete baraarsha qeechishshu gara babbaxxitino qarrubba buxima dhibbu rewonna wolino kore lawinori hegerera heerannokki heeshsho batinye darguru kannokki daafira batinyunni dibooncanni koote labbaahano ikko miyata dibandanni diro qaaqquullu ooso wedellunna geerrewu shiqa dandiitanno heewisamaano woyinsa hasiissannonsa coyibba allaha wodaninni mootoonsanna iso calla magansira nabiyyu muhammad sallallahu alaihi wasallam allaha wiinni sayinsoonnile adhanna loosu aana hosiisa hattono salata sagada sooma cinca allahara yine baxama halaale coyiranna wolno kore lawinori aliidi bayichuu amaddanno borreessamanni yanna xaasaatenninna daqiiqanni hananfee borreessama dandiinanni sa'e ba'oon ke'ne qaagishsha bikkine winoonninketi yannan kenna hee'neemmo dirra barruun kunni daqiiqantenninna sekenduwatenni xe'anni gooffanni noonke hura mamootereeneemmoro di'anfoommona xaanniranke borreessammu loonsonna qophaambo roorino xawishshira allaha dandoo baraasi'e woyim allaha amma'no uddisiisi'e hattono allaha jeefo'ya biifisi'e silkete kiiro ledeemmo allaha dandoo baraasi'e woyim allaha amma'no uddisiisi'e hattono allaha jeefo'ya biifisi'e bilbiltina shiqqinara egensiinseemmo ayraddu macciishshaanonke rodiinke jaaferi tunsiisi huledoo assinoommo hasaawi sa'u lamanara hananfe ka'neentiin uurrinsoommo qaagissate geeshshira ni'ma yaanno uminni ka'ne sile ni'mayre ni'ma shiimatenni hanaffe lowote geeshsha noota hasaambeeti sa'noommohu onna uurrinsoommo base isliminnu hiitto ikke daye manchi beetti islaama ikkate hiikke kaeeti islaama ikkahu yaannohunni hasaambe agurroomona inshallah techo hakkichi hasaawanke hananfammur albaanni rodiinke jaafer assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah allah ngide sa'ula maranni techo geeshsha sheeraanchimma abbe qaxa'inoommo qaxaronni xaadiseonkehu alhamdulillah rabbil alamin allah galanteemmo na sa'ula malara islimi manchu mittu muslima ekkahu mamoteeti masate jammareeti islama ekkahu hisneetis hiitto ikkiroti muslima yine ka'ne woshshineemmo yaannoonni hasaambeeti uurrinsoommo huna techo kayanni mittu manchi islama ikke keeshshaahu hiitto ikkeeti islimu kuni manchu islama ikke jeefos geeshsha illahu hiitto ikkiroti isliminu jeefos maa labba بسم الله الرحمن الرحيم تن البان سأولا مالارا اسلمنو كلاك أموني هنا جيفون نعيكينوتا حسام بي أورين سومو اسلمنو كلاك أموني هايكاسي لأنو منكني تيشو كاين اسلمنو كلاك أموني جيفو تجيشا وين علامة جيفو جيشا كيشانوها وأتين علامة كلاك أنتون كني كايسي tin alama jeeffanno geeshshano ikko hakku gede insaan heedhanno geeshshi amma'no ikkinota haransine la'a dandineemmo yaate wayno umasina kaysa dandineehu muhammad sallallahu alaihi wasallam jeefoti soqqamanchooti yaate
nebiyate ko albaso duuchune soqante ogadenna akuri giddonni lemina ontu loidana nebiyate hu minsa qur'anu giddo kainota wa'mu ku qange bote aku giddono loidana kitori Musa David Jesus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikitanna ato nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haane dangoni thare dayanati qur'anu jeefote qur'anati yaate jeefote matsafati koy geden sanni wolu matsaf dara di dandanno yaate albani sonkonin sati nabiyate haade daggo sokka haade dag nabiyate haade daggo sokka babbatteo mitte sokka saysa hana fakiro labshala numero musera unoti tonne hajajo giddonni umiti ane maganu ka ane mittichu magane ka wale magansirato magane heronke yitawte yaate Dawidu natte sokkata hare dayno Jesus alayhi salam no hare dayno ti sokkate yaate manu ta'mitu suwete lortawti hajajo hiteti ta'mitu suwete Jesus alayhi salam wa man tirortaw hajajo Israeli weisma አምላካችን አንድ አምላክ ነው አንተም እግዚአብሔር አምላክን በፍጹም ልቢ በፍጹም ነፍሲ በፍጹም ህይወቴ አምልክ የምትል ናት ነው እስራኤል ይሄ ማጪሺ መገኑ ሞትችን ከሚቶ መገኑት አትኖ መገኑ ሞትቻኪ ወማውልቃኪ ወማውሄዶኪ ወማውዳነኪ መጋንስር ይታወቴት የሳይስ ይሆያቴ አቶ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዳንጎይቲ ኡሚቲ ሀጃጆ ማይታቴ ላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱር ረሱሉላህ አላህ ከአህላሉ መጋንስ ነው ወሉ መጋን ዲኖ yitawte halalu magansidha ma kayni kabbu magansidha magan hedda danditaw saada magansidha no arisho magansidha agana magansidha hattono himamada kalaqama magansidha no hakuri kayni manireti kabbu rekite ogedete rasul sallallahu alaihi wasallam magansin sonin ko yaate halalu ni magansidha magani woludino yaani ti rasul sallallahu alaihi wasallam in kullu inko hattono no wole amano badoshu shima ikara dandanu yaate shimum albada gyo nabiyate sagaddaw gari magansiddaw gari babbattara dandano lawshaw sagaddaw gari babbattaw hakisa enna kakkalo shiqishaw gari babbattaw yate ko inni lawsha numero Muse ganimate ya olwe adeno edicho atyanara girrete kakkalo vileshnet shiqinshaw nabi sallallahu alaihi wasallam rakayni man olanteo manoti dafurteo manoti horonsidde ga entini horonsidda gade hatti umisenni ibada kideo gade Allah fajote taseyo yate hakisa enna wala manula numo la misale kristana gobban kare dalla numero wala wasagada di dandita yate he sagadda marte kichodi akku sagadda bayechu callati yate bete kristana kare danda wala way ka danda no na akku bayechu callati kayin kare muslima alhamdulillah wa man ka bayechu masjidati aseyon ko Allah yate man ka bayechu sagada nandinemo sokkansa yani wanulla pointenohu sokkansa dagyoti mit isliminna hadde ikkituro nafa jefehu nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam minni insa magansi daw gari babbatar dandano kainla sokka dagyehu ummitto garat hattono albani dagyo nabiyate sokka gofano weteti ite shartani telelitahu lawisha numero orite we tawrati musera dirreha yanasi gofa yana ilito gedensan Allah subhanahu wa ta'ala wala matsaf dirraw gedasiyo yate zaburi dawit radirrahu yate mazmure hakisa en hatti gofa yana dagu gedensa Allah umisi wasano yana dagu gedensani wala matsaf danu gedete asiyo yate isnoma injil wa wongelu yesus ana dirraw gedete hatti gofa yana dagu gedensani jefote matsafi dirrata asiyo furqan ya danchuma nabu shabadahu man ka halalena ka bobadahu qur'anu dirraw gede nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatto techo alamen kana hedda matsafa halalu matsafati na fayite heddaw du chumanutno halalu matsafati yite heddara dandita hakku kayni halalu matsafa ikkitaw gadanta mara sharan teoreti yate mara jefote matsaf dayno dafra techo jefote matsaf qur'anu anganke no dafra alamete swama no dafra wale matsafa halalun inde ikka hoggan dandita yate techo labisha asne gobankera la numero duchu aynati qulla ba matsafati hedda kure giddo umumo kitori layna le matsafa protestanti ha la malayna sashe katolike ha attono settana mitto ortodoksu tewahudo hanna onsayna sase ortodoksu ahaduha la adandina yat tin togo gari calla urtata dikkito albillicho wole matsafa daggaw gede duchu gariniti lenda letitaw gede tawinsoy kwera buta dandinanhu hullun yiwoki alemayo mogese yanno matsafe attamamihu
tonahonse settana lamalahu attamamiha ikanna bole matamu min attamamiha na albilicho duucha matsafa ledhi tara kuri ana gobbanke anno ana wona ladhuma leana lewla malana sase settana miton sana sasu ana ledhi tara dandi taw gedeti egensiisa yaate koena bawasiro manchi hullun yiwo awale wan alema yomogese yannuha lamet ibna sholla qolira nabawe afa dandano yaate akisa ehuna Allah subhanahu wa ta'ala koy balate afio dafra matsafa manutu minsa tsafa gedenna uminsa ne leddete isanni kuni maganu winni sonkomo yitaw gede Allah subhanahu balate kulyon ko yate hakuna famahu qur'anu giddo baqarara fawailul lil ladina yaktubuna al kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون الله سبحانه وتعالى تتيانه بايس بأنسا ويلو تيناي لوات جهنمت غيرا جهنم أقعد تاونسا ما كتوري أكوري مصافة أنغان سايبوريشته تيني ما كانوا ويني تيتاو منو ترى كوي أستا هماراتي ليشتروا به ثمنا قليلا شيما وتهديتك انتني هرونس دراتي يانو الله سبحانه وتعالى بايس باونسا ويل بناتي جهنمته غيرا غدتانسا كوري منوترا بايس باونسا يانو الله سبحانه وتعالى كنو تچو الله بلا كل ينكو تيان انفنو البلتنو انفمها اكيوتات ليل شاهيات نا جزاك الله خيرا urisemo ina hakicho mitte urisemo iti wana hasambo motegid wana ute saiton ke tawishira mati nabiyate wo'mun kumitto ha redagyoti mitte riisete ti yoton kona konnira duuchu uitarino malet nabiyate ginwate osoti annen samitto aman sabattita gede asite hasabarno addirinona konne hiito asteti la'atto haranchunni nabiyat balanti haadde dagyo sokka mitto dagyohu mittu Allah subhanahu wa ta'ala binneti haadde dagyo sokka mittete yaate kunono Allah magansidde inni taa'otete binni wole Allah ikkiyoki magano khaliqa ikkiyoki magano binni toqeti tay dagyehu insan dagyo isliminna haadde titi yaate na yannansa sorantu likkenni yanna sorantu dikke Allah umisi yannani dahasi sonsa yigarinni soino dafra wole ikkite ogede asede la ala dandano manuna dagyohu furch la insam kaimin samitwati mitte sokade dagyohu kuno isliminnahu yaadnandine moyat jazakallahu khairan inshallah na matsafa sile matsafate udira hingemona እንግዲህ ኩሊቶንከ ገደ ዱቹ ዳኒ መጻፈኖታ አለመተ አና አማኖተ ሲለ አማኖተ ዳፊ ጉዳይ ነጻፈንቶ ዱቹ ዳኒ አማኖት ነው ሀትኖ ያናን ሰነሳተን ሰጋፈተ ህገ መንግስቴ አሻሻላሁ ገደ ወይታ ግድኖ ሀቀናንሳና አብነ ለንዳይ ጻንፋት ነውና ግን ካየነ ቁርአኑ ኩሪኦ ባሉን ኩኒ ባጤሆ ለንዶ ስሪ ቀናንሶ ስሪ ዲኖ ታየተ ሚትኩመ ሾለ ጥበና ሰጂና ሌው ዲሪ ጌሻ ሚት harfena ko mitte na tichuna ko basise ka oketi inno huna qur'anun wala matsafa mererno ha hito asnila adandina badoshe Allah subhanahu wa ta'ala wala matsafa yanna hasi saunsa garinni hasi saunsa yanna garinni dirisu gaden sanni ko esoranta keshitio kaini la ko esorantanna jefote matsafi qur'anu dano siyate qur'an dai gaden sanni Allahumma siqale o garinni techo gesha kumun mittukum shooluti bisajina lewdirenni mitte fidalchonote uki ledantu kiti leltaw yaate kuna tewoga koy bargisha challa ikikini jefote bargisha kunni garinni tagarantaw ma ninke challa garoma ikikini manut huntara qaya sooritara dodanturo nafa lo dodanshu nafa asituro Allah subhanahu wa ta'ala umisi e qali garinni jefote gesha agarsi sawgede qali e hoyate hujura hijrira togoti yanno سبحانه وتعالى إنا نزلنا الذكر وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون نينك قرآن درين سومو كوي مصحف درين سومو حتى نينك نيت أقعد نيمو يتيانو سبحانه وتعالى إسو مسي أقراو قده قاليتي إيهو يات أيما نوزينو دودانترو هنات دودانترو باباتيو هنات دودانترو كبكا أيترو سورته أفاكي قده تياتي سورته لده تيسه دفاو
koye wona la'numo matsafanten gede suru mittuchu matsafu qayrama agurrena mitte dalcho qul huwa Allahu ahad tati ful huwa Allahu ahad itata nafaykitro alamete manni tamamaonka kuni Qur'an hikke dayanu yeka entin tamamaonka yate na atto garinni Allah subhanahu wa ta'ala umisi yo qari garinni agariyo siyate islimina la numero isliminu ledo ilamonni honna jefote gesha keshanno amma noti wole amano ad numero kuko en ra istati soranta dagyo hakurati Allah no subhanahu wa ta'ala qale wonshota te kuleho yate jefote matsafa way jefote kaimunna jefote amma no kido dafra Allah wonshita guriyo togoti yanno al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan amma no ne te wonshomo ne yanno jefisi barrati yate Allah subhanahu wa ta'ala amma no wonshomo ne wa atmamtu alaykum ni'mati elto anu ana ne jefsomo wa raditu lakum al islam dinan islimina amma no take dira baqomo ne Allah yanno ya Allah subhanahu wa ta'ala na mannotu battu gesha nafa amma no togote hattote yita kainte dodan turo nafa Allah wa mitete ya koy ana koy ayati tula ehuni yahude koy akko da fura yite hon ninki amma no togo qal togo yanu hudirro manke dirro monke ikemero koy barra ida sinama tinu mon kanneti yite ya Allah to ba se kainte ni wonsho mo ne yino bari mara albani dagyo amma no ana matsafa ana wonsho mo ne yanu te ya samori jefu somo yanu to samori dino yate shike ordino yate kan islimin jefu eko da fa Allah jefsi somo kidano amma no islimin ba to mo ne yene ka entiniti coere hu yate ya na inshallah jazakumullahu khairan na jazakallahu khairan sile Qur'anu reno imete wole te na islimin numere no badoshe titirteti kuloton feuna na ishi togo ekina gudda togo ekituna islimina gurranna wole amma no hasira manchi hitte kala amma wolotu mannoti babbaxeyo amma no amma nate dodanta yate lawisha dinumoro dogo mittu manchi fule ka entinni hakkira illemo ye harara dandano fulara dandano fulara albanni balate ma asasisawsi hakke dogo ka awwa mare illawa afano siyate masite dogo illisha dogo ya hakwe ka awba echo mare illawa na masite illisha dogo afa hogro dogo wamanti dogo telana ka hedeo ba echira ille dafa ka eo ba echira ille dafa ya hattonni tenne amma no ana te alamete ana duucha amma no yate manchu hedayno wasana me ba echo ikkara dandano Allah wa khalaqa manchu khaliqi wa illara way khaliqa magansira de ikkara dandano na gini hitte dogo hare hiton hare ikaro afasisa siyat duucha manati afikiti ke shahuna tan albani la no monten gede Allah subhanahu wa ta'ala tema mancho kalaqi woyte manchu ilame hunte islimin amma no ana ikkanna mannotu amma no wole ba sorota woyte amma no te geden sanni atte amma no ilameoti ana here yanno ki gede ilameoti ana here loppa gede amma ke babbatto gadiniti sorita huyate hatte ten albala no mon Allah subhanahu wa ta'ala joirahu fa aqim wajhaka lid-din hanifa فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك دين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون تيانو سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين حنيفا البك سبسي أتنى حلالو أما نودرا أتسوى شو أما نودرا قلتك أنتني البك سبسي تيانو فطرة الله التي فطر الناس عليها من شبه تتي أما نو من شبه أنا سكلاكي وتا إكتي وتا mancho amma no kalaqi osita ikkitiyo amma no ana albaki subisiti la tabdila li khalqillahi hatta Allah uno amma no ana dirisiyo amma no kalaqe isenni ilam moyta amma no rike pinemo yinenna rike wote wole wadu damiro nafa rike wadi dandinati yat mayra zalika dinul qayyim hatti halalancho amma no tiyat halalancho amma no da ikkitiyo dafra rike wadi dandinai yate akisa ena duuchu manoti kayni ti ala men kral ne manoti afadi dandito yate kun togo gariniti itanni dodantayno huyate attonni Allah subhanahu wa ta'ala wole baytu coyranni wa man yabtaghi ghayra al-islam dina
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تينو تي أما نسلمنا أقولنا ولو حسرا إلا أما نسرا دما منشرا إسر حراس يدينو يات الله سبحانه وتعالى داراسي إس كاين دعاء جيفوت علامنا جيفوت يانرا كسره هو صوتيات كسره ومنشوتيات أما نتبيني ertiro amma no dikibe moye rikibe moye woyita afo moye woyese moye do damara na fadandiya ikiro mittore asara dandano no kigedeti Allah subhanahu wa ta'ala coyre huyate hakui garinni balun kumanci tenne ulla ana herawete tenne ulla ana heraw yanara muslima ikiro te anna amma no te ana shano sigede du'a yasira sisayate wucira sisa Allah ta'mira sisayate muslima kyo ki mancho ikiro Allah halalu bidira gasigede halalu amanu bidira abbasigede hucirata sisa du'a yasira ta sisa koyla ehunni lo bidanu manuti albasa umanuti tenne dafra hucidati leltahu du'a yasidati leltahu hakku gido lawisha dine kanentini yusuf ila numero yusuf ya lo mancho tiate ha lo imasinni ledo maganu bado sine wiya ikkasinni ledo maganu huciranati la nahu yate togoti yannu rabbi qad ataytani min al-mulk وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين تقول يهود رهيات يوسف ربي قد آتيتني من الملك موتيتشا يا مغانو يا غشوتن اوتو اتيانو حتى ينرا يوسف غشانچو اكي ينرا غشوتن اوتو تيانو وعلمتني من تأويل الأحاديث هاتون هاكتي ريمو غدي يبكتوتا هاكتي ريمو غدي نو روسيسوت فاطر السماوات والأرض إيمنا أولا خلقانشو كوتو مغانو أنت ولي في الدنيا والآخرة أتي ولي تناتي يا أمان أنو غامباينو ديشوتياتي إن غرغراهو بيشته غرغراهو halaafinati adda dandaannu manchootiyatina ateka awwalu dinu etiyanno te ullano iko daggawtira tawaffani muslima ikke henomo gedeni shi'e na danchuma asitiyo manotinni danchuma te xadis eyeti ka entini du'a yasirahu yatina techo mittu ku muslima ikke manchi te du'a yasira sisawse aduniya te hucira te henomo duniya hucira te calla ikikini henomo lonsemo hatto kinemo togo kinemo yina tenne ulla calla ikkarga arakyo kire calla hucinanni yannanke sa ukkinni te isliminu ana hene amandomo kaajine urene na shannun kegede wo mittu kumanchi du'a yasira sisa hucira hasisa yatina Allah mitton katto hucinanni togo te aduniyate mitto maci shammu gedenni mitten gambanu mo gedenni akhiratin mitte gamba kine jannatu firdosira hene manna ande manna Allah asonke na wabillahi tawfiqi assalamu alaykum wa rahmatullah أيرد ماتشانون كتني منظمة سنابل على خيرية كتاب النكناب دينين كربايش أونو يتنهور راشقا بوهارشو كتابون كتي جعفر ردينك جعفر تنسيسي ولدو أسنومو حساوا ديغمولومو إن شاء الله رساميون تجده دعاء ملارا تج أورين سومو ويشيني كأنه قتال شكين شيمو نهاتي إكاهو تنه